Enye testimony nje engake ngayizwa ngomunye udokotela osindisiwe yabo. Uthi into ayi-observile yena ku-service yakhe abantu abashonela esibhedlela ubonile uyakhona ukubona ukuthi lo kusho ukuthi ubengasindiswanga, lo kusho ukuthi usindisiwe, lo ngasindiswanga kuba ne-struggle yabo. Uyakhala even mayeseshonile thola ukuthi uba deformed yabo. Kunezinto akade eyibona estruggle elwa nazo. So ileso sikhathi lawo ama-beings lawo azombamba same time. Angithi isoul yakhe is not saved. Yabona ukuthi vulnerable kangakanani. Akekho saved. Isoul yakhe isingaya anywhere la uSathane efuna khona. Yabo. If ukholelwe edlozini uyabona ukuthi edlozini kuyaye kuthiwa umuntu kulabo benza umsebenzi kuthiwa uyavela lo muntu uthi ulambile uyagodola ucela bamenzele umsebenzi itiye azokwazi ukungena edlozini. Uyabona ukuthi lapho ubani oshaya umthetho lapho. Yabo. So uye la kade khonza khona. Obvious yabona ukuthi akusike ezulwini. Yeah. So bese kuba ile experience yalaba ke abashona besindisiwe. Uthe lo doctor mayibuka isidumbu somuntu oshone esindisiwe. Umbona la ebusweni ngathi uyasmile. Yabona nje ubuso bakhe abukhombisa istruggle. Ngathi uzokhuluma ngathi uzovuka yabo. So lapho kuyakubonisa ukuthi leso sikhathi yena umphefumulo uphuma emzimbeni. Ama-angels akhe, ama-ministering angels afika azobamba isoul yakhe because already soul is saved. So angeke avuma ama-angels ukuthi isoul yakhe iyosetshenziswa kwa darkness. Yabo. So kubaleka kwensindiso ukuthi your soul should be saved. Iye la abantwana bakaNkulunkulu beba khona bahlala khona belinda khona yabo. So kubaleke lapho kakhulu nje ukusindiswa. Mawungasindiswanga awukho kumesi kaNkulunkulu kwa darkness njengoba ngisho lapha ukuthi bakubuyisela esigujini angithi. Kuya ngokuthi yini lo obubhizi uyenza okade uyi-initiate kuyo. Yabo njengami zikhona izinyanga ezingihalelayo ukuthi yabona lo ngoba udlule into nekanje futhi masingathola ithambo lakhe masingatholani yakhe because udlule into kanje kusho ukuthi if angisindiswanga bekuzoba lula ukuthi bakuthole. Yeah, bangithole besebenza ngoba ezinye izinyanga ngavele ziyafa mazifa ukuthi vela isindiswanga isayosetshenziswa ezinye ezikwenye rank. Yabo. Irank engaphezulu kwakhe. Yabo. Because lapha eminyangeni awuvela utshelwe yonke into. Yabo. Mabe kubona ukuthi uyawalandela ama-instructions imfihlo uyayikhipha balokhu bekuvezela ke izinto balokhu bekuvezela yabo. Kuya ngokuthi uyaphasa yini ukuthi uyayigcina imfihlo.